Eyo. Atamu ni umir doktina boku jami mugu oteme. Achela ria dek. Menu maunu operative gudu. Ingeyo ni luen commission mamega ana chako John. Eno weke gudu kenyu. Jumu kene nene ni enu kene no atika commanding muanyi di wo. Jumu kene ni enu kene tino ni atika wot ki police idi wo. An lurema Paul. And an I cut across a bedu mabe kidano. Kai bedu mabe kidano. Ana ngeo bedu kidano. And lurema ti feel weng. Kuni cher kena go. No lurema ti kenyu. E cher ken mulu moñ. No lurema ti iken moñ. A cher ken police. No lurema ti ken. Juma dong kiken. Pien dano chalo gene. Wot pa jo botwacha. Nyir no dua commander keken. Unego mon ni koko. Meja unego mon ni koko. Kamoy ken mono an. Commander. Wait, you are the best commander. Karma Paul. Wait, barak me gulu. Ikaremo tiema. La dit me barak. Umara wani eni mirni kicho an. A bit charongo. A bit charo office messenger. Botgi barak. A bit charo office messenger. Gilmo ki ken magi meri town. And I bet ka wili ne botgi kinga ngagi. Nero geneni. Atamo. Why no, but I can recommend somebody who can do that job and part well. Ento pa mira pin junu no mirge wengi te merni umir kiringo gicho ana bet la moy. Why police wengi why umir ana bet police. Anyway, teach police gini murken ma atimo training wega ya no ni beriye pa mero. Now Ginma en be beru kidano kay beru ma be kidano. Be coño. Kiro eno migi u tema wen eno ni poleo wen no akwo ke dicha lurem. Charo meja opio. Meja opio is a very good man. Amiro ke we gulu pa miro ke kwanyo bad mo nyo na right mo ikomo pio. Pa miro ke na right mo ikomo pio. Dar charo kano la alai kumberange tie I Entebbe. The dit maloy Entebbe airport kono. So a walk down and walk down my bene, ukonya mada, ukonya. Where bal mukene no tika mero biene kuma kinga ngagin ki go na chima ngero gina ngo marara ketika time kuma mero bieno no angero en weng suru kwa mabe kidano kiludiro. Now in 2019 Kenya chakene yer pa LC1 berutie Kenya matek igulu Kenya tutwale LC1 igumu karpole wen beru juma aki pati NRM. Now yer to mabe Kenya Museveni wajani en ibibieno kadwa foch bot LC1 makwene me in northern Uganda giniru bibere ba Caribbean kidong ber pogo lela muni bene tie Kenya maki bibere pogo ne bot LC1 in eno ni kidong alta ba however much anati people power and somebody very close to Bobby Wine President Tepe Dan Weng omira cherry a win lok pa President tin logo ni ngo ana ado kina romo cha maromo abu ngwen kinuchu mabil do ya pa ana chera iba Caribbean por kar ger kara go kendana mar bedo en ko weken ludiro ka pe no ati nget ludiro police no ati nget ludiro machar politicians pole en ka bedo na eno chi ikama ludiro police ti ye ka chel gene giti ka chel ke politician chi a chero atiga mor la police gwende la rema pien kar duju kain mugu mano fudwa tika chero night patrol gi kinga gini poloke akwo ke gima be adada now Gowon na ne pikenye en Gowon kai ni mano en president tika bien kuma roki mo ken black said mo ba chol kinga no ne pinge
Nuti acting mati bad news. Nuti acting ma pere waj come met manudung kuni ma churi waj ni no beri waj tika mer chwala nyega ivu ni come. Now gen mati ana ko kunja. Ko pa Caribbean mor lu biru enun kinga ngangi ko won tika neni ana ti lokke lu biru ma be mo walu biru mon enuni en mo ken matika guarding president weng atika morgi uti ko ma be. Now nyego nen chal cher mago go wono nyer ni jaw tawni nyeri eni ma beru chok ki Bobi Wine to ali ki people power dok cha ko beru ka yingo kan ka ngo nyo mir ngo di chal nyego mago go won kara logo style signal ki ket magi logo ker kinga ngagi go won cher betraying ano aye plan dong tie kenyo kara ne umir yo wen ke mak an krwen aya ano go won ka tika waje log goba log eni chi mak recording command bin bol igena ka eni pen dano ma wor ke gi dano adek ma wor ke ga wobe no ben ke tie ke dano ke wa ka chel ke gi ke pede now la dir police watch out ni jal in out compedi jal chani mai neno chani ma kwa chani mai neno rogen inge aba ngere chani go wondo ni okay pien la dir police no pengo petia chuli chi wacha ni ki kan plan ti maraj ikom in timbe now an a winyo lok dwan la dir police adoko president footpe over kitika ko president karaman kinge kenyu ma ada ani ki bedu ka yinya dong me bad news ki bedu ka yinya me bad news presidential bodyguard gi kon kinga ngagi en ki beda yinya yo duju now urone ikiena maromo cha abungwen adok a cherry police piana maru war police now gen mate la dir police loin cha hoteta pa mera waj ranke police cha hoteta ni umera do bando foot mari la wo kira ke yini kere ba Caribbean kira ke yini kere ke yini ma neka ke yini meto makao no ki nong in tap uno ki bi ruen kere ma in pe no bi dugu makwo matwal uno in pe bi beru makwo ingeyo kombelete ni yanoni kitika mako jume NUP maduong total go won o wajo bor wan kid bor lo biro me bot ka make a presidential bodyguard ini weng ni unity bodyguard ba Bobi Wine unity bodyguard ba Bobi Wine o di kenyu me spying unyo metemo genmo maraj e kon president so level make yinyikede o beru bad news in lo ba mari itimo be me unyo loka chao teta jemi mo Paul kidong wacha ni in dong ni mo ken kay na president tiga piano itown kan PO pian ala ngeu kaka eni ma meku ma julini dan ma Paul ki betraying gi dan ma Paul ki biano ki reporting bot an mun gen mala dir police wacha ba ki CPS gulu CPS ma teta weng awai la dir afoyo ni mo ken ka gen moti maraj o mette ke coupe so dir police no wagak la rem wo coupe kinga ene kwa mabe agonyo dara ma Paul ki police kenyo pe kwa mabe mara kwa ke lu diru police kwa ke lu diru monjanga gini agonyo dara ma Paul kati wa lo goba dan cho wo wili gini wacha nien mo ke ma cho wo wili awai cho wo wili in ke bigonyo ki ma wa chero kenyo chama dong watika lo i room pala dit donc a chera bedi i nyim ben ka do para jemu time en kerawat ken later kenyu jome no mek guber pen jal initi inanga in pingo do dir police ge winyo lokki command ulo ken ma duom jawe ino petam the good news chowo willy don kombede ke gonyo inge doctor ke magadok another journalist kenyu weng wachero wakit beno ngomgi
ki acha one of the journalists mo kenyu kelwoni kanye pe acha nye ati around acha kenyu okwo para beda ka chara gonya ngaten so kwa mabe kidano ene lonyo kwa mabe kidano ene lonyo so man enini atika tirwu kiri kwa kikupe kidano mabe Gowon dono charako Gowon dono betraying ano kauno ni an pa kwa mabe kidano unyo akating akwa kidano level duju no kwa ni ane nape and in 2019 ke dong mako no dong tima raj mapelare kom jome people power mapelare to in central so ano papi du mako so kwa mabe kidano ene lonyo now me du ilok matie ene ni actually pedano gi pelet botki actually ka winyo chente nyon winyo position actually chara churu miene actually chara la worreko chari go wai to nyu donya prison matwali kwoni ma ini chwiny marach ma actually omiero goloki ini pati wajneni actually weng but pod actually kimar tim erun ti kar mo la dit moñ mo pere la dit moñ mo mat bira dada gulu kenyu wacheni pol pero mo berga time kom lutiana actually ene weng kimar lutiana actually en weng lutiana actually yo berga betraying actually what Otieta bere. Or lega moma dit ki foundation moma dit uno kimeri yavanecha. Kitika meri yavanecha. Lukome. Weng pe betrayal kinyego pa chuli or lega en uno kimeri ki yap or lega wa university ki yap kenyu. Weng pe betrayal la dir mo nyu teta weng. So mission ma mega ki jema acha chon and acha kupe ki dar ma be wa chon ana ko ki dar ma be te ga winyo ngat mo wa ni dega winyo ko ni ti yinya ko nga nge no pa gudu wa gemo no dega pilogada te ga an ki tuwe nyo ne ngat mo lwenye ko ma nyu gen no lwenye ko ma pilogada unyo no ni ana wa ju balle Pien dano machingi chol gilu ranyi dia chuli kenini pegi mier ki ngegi pegi mier ki luong nyingi git ginek dano ki chet muleme gitim ngo bit muleme giti kenyu but mukene kira waje wu ni uyo do robo kluporo mukene pien ni ker na ana ngeo ni ker giko kany mukene pa wajo ilingiri mot pien no karo ki ngo ker ni ko iling mot eno wego do diro ke eno ni ana kwo ket gima be ko weng Pio Nyumejo Pio la geno miano tama weng was my very good friend Matik Uganda Mina chala PM Emmanuel Gi my good friends charo Caesar eno Caesar komberangeti prison my good friends dano chalo Gino Wany they are all my good friends. Even Musea one, unola rema dada. Wamar berkegi industrial area enu mubor war kenyu wabogo lok mugi montana ja. Wabedu wabogo lok wako. Wabe bien Musea one la madano ti ize pengat mo mala jenye bogo lok kedano level wen kwa mabe kedano we. So ingeo ni macha mukene nywado vuru unyo macha mukene nywado maj unyo cha mukene maj bedore nywado la buo unyo nywado kwaj jemi ne mertie kere madwong lobo kera nongo ngat muno kwanyo jeans pendano kwanyo jeans ma papa muno kwanyo remo panga ko panga ne ko panga mu kwanyo gi paneo ne muno kwanyo gi kwena so kedano te papat now gen matie mere ena ya wajoni Lubumi tie idikulu kenyu maduong squad pado timaranyi tie maduong idikulu kenyu ka ini messing around giger gubi negi endok be ke gichulu chentego ni a gunnek ngate go nyugu ruen ki ngat muni gubi ruen kedi benada itine anebe gubi ruen kedi ada so gena tie gulu kenyu mer ker beru barraj dum la Uganda mer beda kera
Chalu gangi pe ibet beda kera chala ten ki piano party stick a weng muken ti magro duena roga ki doga dogi ni we logi kai logo dong you will get victimized. You will fall a victim. Enuni ikid me security kera ke fonyo ke wan ke luani provocateur. You provoke the situation where a nen reaction padano kera bedo kere. When you're provoking roko ngat money we go log in your team kadong u falling a victim enuni wangeo style and when training and me adam enu me psychology wangeo ken enu when so guru kenyu gen maraja Uganda mir beda kara gen mengeo better pengeo mir beda chala ming better la baba we ne penyao dano ye ibitwer ken ento kada iwaje ni ngeo gin moni muti making agi you will fall a victim so ginatie lutiana chuli magitimo jami marach o lori wigi pe o ging waju lori wigi pien de mo waling bal ubimberu kamete nen Gowon no dongo uchata no charano and story pa Gowon gi kenyu kon ka wangeo ko weng ni Gowon gi ene lutiano eni en lutiano medla gacha pien won Gowon ke wajeni ubedo la Tanzania yam dong gubedo ngo ka lwen ka chel ki Museveni gi chidong ngedong later uda ko Tanzania bien ke wajeni bien gubino liberation war me kwanyo amin ki kom chidong ene kare en dong ke nywale Gowon ge kare en chidong ni char later ngat ma chero introducing Gowon Port Museveni ene we kenel dong Gowon dong chung kenyu so a wobe NRM operatives ge ene mainer ge ni weng tere ni mo ke ken president ka binu kenyu allowance gi no full dodge allowance gi no full kon Museveni gi chero kit gum ko chero pade ko chero ka weng ibi neno pengwi ibi neno Gowon ibi neno kumkara chiraj ibi neno en squad eno me NRM ngo ken ko gi lunge ni NRM kada kon gi lunge ni NRM operatives eno so be ni chamo ken gi pelu mon ento gitio AK47 atie gi mo mateme yepe gi ma pistol atie gi wor kare tie so Uganda beri yepe miet bedu ni ini beda kara jali pe ka bedi lobuni ibed machara in la ming let total eno we wan jumu ken wa ko pen pekanya baba ini pekanya kai wai logi bene ki chao ni ki yini ma nega chao ni umer ki nega but loga damo no bine go twere you cannot silence the truth achudo waje ni kiri but ki mar wai te pi wang maloke ngene so kiru nega chuli kiru tem gina raji ko ma chuli ko ngun Gowon ge kono ngagi ko ngagi ko mabe TNRM kada muguti kenyu ma neno gi pa winyo nyingi gin mo maraj ba dan charo Patrick ero medon amira ga gar ki gulu Patrick medon kon wood bo atiera kon wood lukome kon wood kwene enuni pa mir kine raja Patrick gitie kenyu mukene magiti machua chalu kumukara chira gini giti machua gutaki gingeo ni balu berngo kira giti mo jami giti me magi gwak ento maput gudanya ki mirne anyway ginen ni gitu atim jeng weng gitu ndel ngat mai ken gitu atim gen mai ken ento pe ngeni yibu yo ubidong iching no iching la maro ni mo yibu yo ubidong ngo chi ni poini dong ngo ye keni en jami weng tiki kar ne ba jing komi ka negodano ka magodano ka dorodano ka timodano weng nieno mo ka do ribi chi ni bi nyang ni wiya yira ka romodek ibi nyang ibi neno kira chuli ubi chako duer kere kitong kera chuli bi chako rimi kere kitong kilo kile
ki lek pany ki atum ka tero pien wan mo kene wangeo ngo ma time kare ma min o a ki kom kira ke berka chubudan ki tong cheludan ka tum ke riem madi mugu ko nubi mug ma no gitam ne gena edong du dora choli bora min total gunero so gun be du dor actually bot mu 7 total no nyora choli mani ma nega bot mu 7 unyo konya choli mani ma nega bot mu 7 ko be du tale gijin ko gamente pa mu 7 ni pe obiri obeto win lok ke dakeka ma anati wajne pe obiri obeto gamente mo keno bidonyo ibi nyero anyara mala cho anyara le ma chakke we net pik chakke tek ero ka mala cho ne kono pik chakke dong pe obi kat matwal chi dong ene bi nyang cha lok mo keno maturity ye so ogwake kerke oru kanek ka bola ranyi ka timo ngo ogwake piana dugine obi dugi kum in ke lutino ni cha mo kene en lubiro madon cha mu 7 gi ki utema wen gini girio gi chero ke exile in kono ma chen ni mo ber peke nyoba passport bene peke kede wagin ni mo pe iti mer chalo gin tu teach ni teacher tool cha nyono maka goyo chumado ke bolu ke pobolo so kai neno ma dugu raj chi ini bi neno kit ma choli ubi dueri kede logo man pilit pa jami duju matiti me ilo ba choli luani Daniel Soka